Hey guys, kita udah nyampe di pinggir laut ini di lokasi spot. Jadi ini kita siap-siap dulu. Itu juga kawan kita sudah ada. Jadi kita lihat ini gimana nanti hasilnya nih guys. Nah, ini udah siap-siap guys. Jadi kita lihat guys. Guys, ini suasananya tempat mancing di pinggir laut daerah Pulau Aceh guys. Ini kawan kita juga udah hadir di sini guys. Kita lihat guys bagaimana hasilnya di sini. Wow, luar biasa guys. Rupanya sudah ada hasilnya guys. Mantap kali guys. Luar biasa guys kawan kita ini. Yes. Push guys. Biasa guys. Ternyata kawan kita sudah ada hasil nih guys. Langsung tangkap di kolam. Luar biasa guys. Langsung tangkap di kolam guys. Di malam langsung dimasak ya. Luar biasa guys ini. Ternyata enak kita mancing daripada tangkap. Ternyata nggak dapat guys. Aduh. Ternyata nggak dapat. Iya, sudah berhasil ditangkap guys. Ish, lumayan guys. Yes, pancing mania. Yes, Pulau Aceh guys. Jatuh guys. Iya guys, mantap nih guys. Baby Giti guys. Iya, ini baby Giti yang kena ya guys. Mantap guys. Tapi kenanya di badan nih guys. Mantap guys. Lagi guys. Ini kayaknya baby Giti juga nih. Wow, yo. Baby Giti lagi guys. Kenanya di samping. Aduh, dia rupanya kenanya di samping guys. Simpan lagi dulu guys. Yup. Yo. Iya. Yup. Ini kayaknya baby Giti lagi guys. Iya, lumayan.
Yes. Oh, guys. Hampir lepas, guys. Hampir lepas, guys. Waduh, mantap. Hampir lepas, guys ya. Ya, hampir lepas dia. Oke. Oke, guys. Mantap sekali ini. Mantap. Oke, masuk kantong dulu. Nanti dimasukin ke dalam keranjang. Simpan dalam kantong dulu. Ini guys ya, kita selamatkan dulu nih guys daripada di sini nanti jatuh ke air lagi guys. Nah, ini alhamdulillah guys. Kita simpan dulu guys. Ya guys, inilah hasil kita mancing di Pulau Aceh mulai kemarin dan tadi pagi guys. Tapi tadi pagi memang nggak mancing kita, cuman kemarin aja kita mancing. Nah, ini guys hasilnya, alhamdulillah kali guys. Alhamdulillah kali ini. Mantap.